jednostavno obostrano poštovanje, ono što ja doživljavam i što sam doživljavao na stadionu Partizana od strane navijača, to mi daje dokaz da sam ja sve ove godine radio neke dobre stvari, prvenstveno za sebe, a kasnije za Partizan, što su oni prepoznali. To su deca koja treniraju u mlađim kategorijama Partizana, što meni daje snagu, a verovatno i njima, da verovatno će neko od njih jednoga dana biti u situaciji kao što sam ja danas uradio, da ispiše neku istoriju fudbalskog kluba Partizan.